Today is truly a historic day. I am surrounded by colleagues who have not slept for days and nights in a very, I would say, also emotional moment. I start from a personal angle. You know, I come from an island in the Mediterranean, and I know exactly what it means when we say that we have finally delivered on the Migration and Asylum Pact. Probably the most important legislative deal of this mandate. It was the #1 concern of our citizens in 2019. It still remains the #1 concern for many. So this is an agreement that is more than 10 years in the making. Ex-għajlet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija tħabbar li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu ftehim dwar il-patt relatat mal-immigrazzjoni u l-ażil. L-istituzzjonijiet Ewropej qablu fuq 5 liġijiet li jiffukaw fuq kif l-istati membri għandhom jaqsmu l-piż tal-wasli tal-immigranti, x'jiġri f'każ ta' kriżi, x'għandu jsir malli l-immigranti jaslu mal-fruntiera Ewropea, kif jiġu proċessati tal-biet tal-ażil u l-identifikazzjoni ta' dawk li jkunu għadhom kif waslu. Metsola tenniet li l-Ewropa għandha bżonn qafas leġislattiv b'saħħtu fl-istati membri kollha u fakret kif l-immigrazzjoni kienet l-ikbar tħassib fost iċ-ċittadini Ewropej qabel l-aħħar elezzjoni Ewropea. Kien għalhekk li min-naħa tal-Unjoni kien hemm bżonn il-politiċi wettqu dak li wedu. Metsola tinsisti li hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun blaħniena ma' dawk li qed jisfruttaw li minnu l-iktar vulnerabbli ibsa ma' dawk mhux eliġibbli u magħna ma' dawk li ġenwinament ikunu qed ifittxu protezzjoni. My colleagues have managed to find a balance between solidarity and responsibility across all files. It was not easy, but it only makes this achievement even more important. We have defied the odds and proven that Europe can deliver on the issue that matters to citizens. This package will really make a difference. Il-ftehim jistabbilixxi li għandu jkun hemm solidarjetà mandatorja mal-pajjiżi Ewropej li jkunu taħt pressjoni minħabba dħul tal-immigranti. Jaħseb ukoll biex ikun hemm aktar skrutinju u ġbir ta' informazzjoni dwar il-persuni li jkunu qed jidħlu f'territorju tal-Unjoni Ewropea. Il-pass li jmissu li l-ftehim ikun adottat mill-Parlament u mill-Kunsill qabel jibdew jidħlu fis-seħħ il-liġijiet.